ولی تماشاوان گذارین شام دوام بکن و برنامه نوشین صبح به بشا دویم به بشا هلبجارتن 20 هلبجارتنا 24 حزیران هلبجارتنا که گلکی گرینگ گلکی مهمه می بحثا بکن بچه به میوانان و بگریدانان و جغینی وجمه بره خوب بدن باجاران مردینه بلیس شرنغه لواندرا هم نامزد پارلمانتری همجی هم بیشن سیاست مدار امیجوان هم ببین کاغلو روشا هلبجارتنه و حدش بو هالبجارتن ما 25 روش و جنها و پیدا گلو ده چه آسته ده چه مرحله ده گل چه ده فکره و هالبجارتن و حاضریه و چنه میوانا همو یک بیک هم ببن و پیشی هم بره خواب بدن باجار مردین الودر حوال امام حما خالص ایشه میوانی ویجی عبدالرحمن یلدزه آلیکاره سروکه بمبیر سنا مردینه حما خالص ایش روش باش داره گلو جبو باجار مردینه نامزد هاتن دیار کرن ایدی او نامزد جی باوای کی تقاز جیسه که جی هاته دیار کرن و دروجنامه فرمی ده جی هاته اشکره کرن بله ایدی امزانو که نامزدن مردینه دیارن گلو نامزدن که هنه پروفیل آوان چوایه گلی مردینه چه ده فکر سر نامزدان و هر وها نرخاندن برز عبدالرحمن یلدز چنه امواناشتا گهدار بکن کرم بکن بله برز حسن اورتاچ سری در روش باش و صبح بخیر به براستی کلی کلاجانه هلبجارتنا 24 حزیران دومه الهرم اف هیجان وکل سراسر وقت الهرم يجي اف هیجان نه که هيا ولاتین زیده بلا خودنا في مجارج برگو بلکی 100 سالی دا تشتكوي گوهرن پرگالک نو دکبت حياتي دا تركي دا جبروي هواي زيده بلا خودنا في مجاري لقال مجي نهاك ميفاني ما هيا سروكي الكاري سروكي بمبير سنيا مرديني بريز عبد الرحمن يلدز ويج مر الروشا هالبجارتين مرخني قالوا نهاك نافولاتيان دا ابچاوتي اشتغلاندن و داخوازی و چینج پارلمانترا نامزد پارلمانترا وجمره آگاهی پایبکی برز یلدزم خیر هات نوشانما اون کارن بحثا روشا یعنی دروما هالبجارتين بكن قالوا نهاك هيجانا كچاوا نافولاتيان دهيا بله سر چاوا و سر سرا و سر خیراتن و قالك تماشاماني هيجان ایرو دولتام ترکی ان شاء الله سچمك و نوچبي و سیستمك نوير سیستما باشقانلقي اف سیستم ان شاء الله باشا اف سیستمی باش بی و مثلا خلق و دیرک من و باشقانی خود سچمیش بکی بریان ها مثلا پارتیک هاتس زیده زرادستان پارتیک کی اما جمهور باشقانی و دونمی اما به حجه نذكر یتکی ندای پارتی دونما رحمتی البقانده تی بیرامه روای زیده استاد بنا ما چون گورولندرمه دانه پارتی ندی الابنا کیج میدان و هلاندن ابنا کیج میدان و هلاندن و ملت و دیرک من یتکی دی باشقان و باشقان اراده زیده به قوت لیبی و قرار کاری زوبستینی قراری خوی زوبستینی و استقرار هبی باشقان گو قرار کی مثلا بگوهره بخوازه چی بکی برید شان مجلسی دو اویلمت کر کا ایرو چینه بو صبح اندون سورا دگو کا نظام حال افکی مایی انا کی جوج میدان رابن قرار کی گوستان دائما هم حزب ده وقت کی خوشک ده زمان کی خوشک ده قراری خوشک کار بستینی يعني ابجي باش سيستم قنجه دولة عمل اف سيستمانو وسر خير بجمت هبار ان شاء الله aday نامزد پارلمانتری هات ندیار کردن و امردی جو که سرانسر وقت هم ندیار کردن قالوا اف چاو هات ندیتن و داخوازا ولاتین چیج واجبونا گو خدمت وری هرمی أعضاء دركتنا ميداني أو جباش بتعمل جرا دلهم لد دركتنا ميداني أعضاء ما جباشن إن شاء الله بمردينة متخازن جو خشك تمثيل بقن العنقرة كما يد مردينيا ما هبل مثلا ري ما هبل مكتبي ما هندقبل أم تخازن جو أنا بين نجه مكتبات شبكن وريا دوات اشتدام بعد خازيج وأنا كم تخازن وتخازن جو هر نويد ريجي هرنا عنقرة دولتام يعني مردينة تاني وكيلة دولة تبي حمي جرك قرارا ويكبي هبالتيا بتفربي وبفرة قراري بدون بفرة حركتي بكن أما إذا خوازي جوات خوازن وقتا قولون زانن رمضان و کلاجانه و مها پیروز ولاتیان را زیده تهیز کرن نامزد جی ادای پارلمانتر جی جبرگو زیده نکارن دانی صبحی بشغلن اغلبا پشینی رو شغلن و جبر ویناکی جی حتی پاشی و خباتی خود دومینن ون چاوات کن وک ولاتیان ون چاوا دبینی و خباتی و
خباتي الراس وقت قلت مثلا ها صبها سوق ساكنه راحتها ملت چونكو انسان مدرابه باشي بيت تراويحه بارتيج الجوراوي ناكي دي حركتي خود مثلا اغلب بيشتي مغربي دس بيتكن حتى باشيبي وك عادي الحمد لله بعد راح وشك درباس بتكس مدحلي اف بارتي مدحلي بارتيات ناكي هركس امكانيه خو الحمد لله الديمقراطيه هي الدوله تامه كي تشب خوازي كاري بدو بارتي سر بس هي باسقي الجمنينا يعني اف بارتي باسقيت كي نعم وين كيف نابين او تفجي تشكي خوشك بريا بدون منها وادون ميديدا باسقيها بندري مثلا الجندي بتشوشك تقولنا واناك مثلا يترورا واناك شون تقولنا تقول قالكم بدنا فلان بارتي ابناكي ان شاء الله بدون ميدم وانا بينن او باسقيننا ملطوي اراده اخر حد قلا مشكي وكا قون زانن خبات او شو حفده صالق خبات التركي تنكرن ولا تيما والهرم مجي قال خبات تنكرن قالوا اف خباتي قو تنكرن ونشاوا بينن وجبنا قو داما وانا كي وري قالك مرو تشبكي جبن دهل بجرتني دا الحمد لله خباتنا خوشك يعني بريا صاله 2002 دا مليون ميزين وبشتي صاله 2002 دا مليون ميزين بريا صاله 2002 دا يقين كشوده دولتها امكانيه زحف كين بند امكانيه دولتها غشليه ما قوتليه اما امكان او نذكر اقتداري خوشك ندهاتن يقول شغل ندهاتن ها ويتقول تفكري وشكل بابراد لبكيتن اما بيشتي 2002 دا دولتها ما حكومتها ما خدمتنا خوشك الكرن يعني نلفي بولقامة تاني جمعية تركي خدمتنا خوشك كرن ري خوشك شكرن وري دوبلة شكرن قصتخانة ببون مكتبة ببون مكتبة حتى بيجي بس أنا بجالس صنفي ما مثلا وقتها ما ليس تخونت بالعنقرة ليس تخونت أما صنفي ما نسكيش يصنف سيبو دولة شيء نفسي درس شيء استقيا فقيرين معالم هرد أورنجيكا كي دقيق بوارد درباس بكي أباش شيء استقى درباسه أما إيرو صنف بيستو بينجن أمي بيستو بينجن سي صنف يعني أبجي إمكانك خوشكا وقستخانة شخصين بخوا مثلا جبونا ناس كخواتي بيرا من أمشونا الحاجة بهستان السياحة عنقرة ما يرى عند وجه الستان تبعنا أمشونا ويدري تسرانا ناقيتا قالك تبشتي نيفيش بيها شخصين من بشتي دوازدا أشوما قستخانة حاجة فالويدري مام حتى صبي ساعات هشتاس كت مصرايدا ويش يقلي مصرا ستاند يعني امبارح جام جبير ناكن ايروتشيا تلفون بكريا صدو هشتي ودو تلو تلفوني قره تبي تخوازم هر مبا فلان تختوري وبفلان ساعات نهو شاركي تيجي تميزين قنابت دو در بالجسالة در كبير راندو عبد الرحمن يعني ابجي نعمتي خوشكن قالك معناك ام جبير نكن ام نانكوريا نكن بريز يلدز وقو زانن خباتك زحف جرين كات بقولون لنا هكا والدو قو ناكش بيرتكن وقتاكو بيشتي رحاتي شربي سام روش بيرتكي بين هكا سرقرتن قد خبو كسيني كاريو سري خوا بقري وانجي يعني وقو انانجي باوريا خوا نهاكي افقد هكا زحمه زنبو راي حتى راكر وكدي كرمانجي قد خبو كسيني كاريو كرمانجي باخري ونسترف بيشكتين وش بيجين شو دبنا بيجي تقول خديش ترى بحقيقة يعني باشر تسيد مكتبات الدائرة ده يساقبوا يعني خوه كما سري خد قلت ندهش نقول هذه مكتبة تقول هذا برينجيب المكتبة ده وك خلاص كرتفع كل تسير خلاص كي برينج لكي بيكتيه خلاص كي تيجود أدولا خد بالسنة بلاغو سرقرتي سري خوه كما قرتيه مديرية مكتبة وعسكري وقومتان ولكن ود ند بناء بيكش كي ندري خنا ميداني شما سري قرتيه يا ما سرقرتين ما بو يماني ايتماي ناكي ابناكي ولو ويا ديجي مثلا اوادي تشبو تقول ما جو قد خكر الرابو ونهاك وقو زانن ها او ناكي رابو او خدمتي يعني او باشور تسي سربس بو من الدائرة مثلا الدائرة مفتش تاعتنا الدائرة مدى مديرية مواناك يتكدي تقول يا ايرو تنوعش كما بلاغو سريري ناكي قرتيه يا سريري قرتيه نما نعيش شيء ناكي يعني ابناكي حقيقه وقت دوري من جماعه شيبونا اف خدمتي خوشك مثلا قران كرسي جاريه ساقبون زاروك حتى 15 صاله تنكاري بكركي خو كتكا خو بشيني امام خطيبي يا بشتي 15 صاله ذات او ناكيت ايتمنا بينكي قران كرسي قرتن بشتي ندهلشتن قالك لي اورتا ميزوني اورتا وقلبي حتى هري اورتا قران كرسي يعني بارو جنبنا كجبير ناكن قالك ملطيمش بارو جبير نكي وقت قلتي قوم راحتيت بينن امزو باي خرم جبيرتكن اذا قالك مجبير نكن ام القراب انا كم حركات بكن دي سجبنا دوله تاخذ بنا ملطيخه ام استقراريه بكن ام بدنا بارتيا قوت لي يا غوش لي بدنا هناك يا بريانها المشبون قدس زيارتي يقينك يعني انساني ويدري مجدربه بالتركي ميزين تشتكي فرق ليا يعني من نبات تركي دنا ام قيمتي دوله تاخذ نزان بلكي نزان اما يجدر بقيمتي دوله تاع مزانن
دمجنا مد بأون أنجح الدنيا هذا ون ما خدي ببن بناقم لا خدي بن جرك دولة عمل شعبي باش قاني من جرك يكبي ونصورة ملات بيلا بي بشكل من الدنيا ما بنا حكم إن شاء الله خزمتي خوشك جيت كرن مثلا أمي بترور وعناك على وقتها ما مجادلات كر سلاحي ما نبون أو ما نبون ما تشوج إسرائيل تكري ما تشوج عمالقة تكري إبانا كاجد جو كام أمي فكر كن أمبري خد نوا أمبري خد نوا بكام فكر كن مثلا سيها هن أبناكي إنسانسز هوا على جد بيجنا وعناك مج إسرائيل أو ناكي ما كريت كرن مش كريت كرن ساعتها ب$1000 ساعتها ب$1000 شو لو تشيد بود أو قرنتي شونا إسرائيل مثلا شونا إسرائيل ناكيد قلت في خبر دوا عناك تقولها قرنتي هات مخبرنا عليكي وساعتها ب$10,000 الحمد لله هذا ولا تام سيها إيها وعناك تشيد كي تنقي خد تشيد كي يعني أبجي تشتكي خشكة يعني بريز يلدز ما جو سرقرتن قدخه كربون لقدخه قديش ما قلت بو زمان كردي بو نهاكي ام كردي واش انا اخذ كن وقو وند بينن نهاكي دهم زانن هذا هم دبستان هذا افقا دخج هاد يراكر ونهاكي انسان جو بخوازه پرورده بسر زمان كردي كاره في پرورده خو ببيني ون فيش هوا بين وياد واجي نهاكي المزقفتاجي بري نهاكي ولاتين ما اختياري ما بيري ما تشونا جامعه نزاني بون ملاشيت بيجي تركي خود بخود كرن نهاكي بكرديش تكرن وسرواش تفكرن اوجي تشتكي خوش حقيقه بيجا ميزنم كرمانجي اشتغلن وثلاثه يا دولتها قرما دولتها ام فيناكيب كرمانجي مبرشن جاري وقتها كرمانجي صاحبو بانت هبون ديلوكي كرمانجي تحسادن وقتها كان كنترولي عسكريه يا بوليس هناك دومشي دنا شفيدي مهما نوع بنت الدريخي ودفشير دخبن صندلي خدت بخير بنا وكيداش بنا قلنا بينن ايرو السكاكا الميدان الهر دريب كرمانجي سربستي تش شغلانتن ام زماني خو سربش شغلن تبخو از هري مكتبه كرمانجي زماني كرمانجي مثلا المكتبه زماني كرمانجي هي كانت كالي زاروكا خو بشي زماني كرمانجي تكالي زماني زاروكا خو بشي زماني انجليزي يا عربي يعني ابجي تشك خوش كتشوبيا بله خطبه كرمانجي مشابين خطبه كرمانجي جي راي الجامعه مثلا المديات الجامعه شارمناره خطبه كرمانجي تخوندن اختياري ما وقت قوتي نزاني بون تركيد قوتي عجب عربي هات قوتن فهم نتكرن اما بكرمانجي زماني وري قوتن وري خطبه او قوتن باش قيوب زمانك قوتن زان بيوري قوتن باش قي ابجي اختياري ما ولا خوشك خدمتك خوشك ديانه جيمنا كي باشا اف خدمات مسخواتن قدوام بكون هي بهتر زيادة ترببن هي بهتر خوش تربب مجمرة بريز يلدز مثلا كديه كجرينج هذا الحق پرورده دا خواندکار برین هاگی وقتا گوچونه دبستانه که ام پولا خود گیشت کرن چی ده هات فکری و ام چطور سهند گو گلو امی چاق پرتوکه خو آماده کن و پیدا جنید بون هاگی حکومتی الحمو زاروك الحمو خواندكاران شد كي برتوكا بلد كي ونفيتشاوات بينو وكي ديش كيجي هيا تابلت يعني بالجسار وكمبيوتر بالي وركت كل ويتشاوات بينو يعني ابناكي وكي قوتي هاتي سريمن من العنقرة من ليسا خوند از حفتيكي دهرجا از كيم از شوما از زرنك شوما مكتبي ما تشو ام القزل هاي الاولو سيبانا كي يقين كشكوتيم قرهان درس ما درس كتابي ما بناغو زواب بينم من يفيو انا كام ندي شما من نديج بناغو بشكي ام درنك ام تشون ام درنك تشون او درس نبون الوقت دري عنقرة از قرهان ما نديس ايرو مكتبات وبي زاروك درسا خودكن كتابي وتشتي وطبلتي حميسر معصينا يعني ابجي قركا تشتكي خوشكا زاروك مثلا زاروكي بتشوشك شير مليت مشير ديوانا كصالح بقان لي شير ديوا مويزه بدنا كاتبونا خوشك لو ورنا بس للمشكرن ايتمي زاروكي بتشوشك مثلا امكاني قودي بابي وانا بن معاشي قودي بابي وانا بن زاروك تشوري خوندن كنا وقفه يا قي مقام لقي ياردمي ديواناك ياردما كتابه ياردما براج ديواناك كما بلا زاروك ورنا خوندن بورصه باش بقال لقي هي نيسكي 500 ورقي بورصه دي زاروكي كوتشنا يونيفرسيتي يعني حقيقه انا بشتكي خوشك زاروك كاليونيفرسيتي انفاز لقي 500 ورقي خرج بك يعني ما خرجوا هناك تجوار دنا وهناك باشني يعني جبنا ايتما زاروك جبنا صعلق جبنا صحتي بتش لازم به حكومه تامه دوله تامه مجمله مره ديني ميداني بريز يلدز ام سباس كنج بوران خاندناوا صعب ام جما خدي جو راسي بي جوجي امكان داما وسر سريبه وسر شعبي ما ونهاتن واف روجيا ماجي سر خيري بي واف سچما ماجي خدي تعالى جم دوله تامه مجمله مره اسلامي خدي تعالى خير بمسيني ان شاء الله سونجا كخوشك ام بسنن ام تف امي ممنون ببن ان شاء الله
Serserim. Velih Brez Hasan Ortaç, İro Mehvane ma alikare seroke ben bir seneye merdine Brez Abdurrahman Yıldız bu u der hakkı hilbijartına 24 Haziran da hem jmera nirxan hem jmera agahi parvekir rawşa velatya jmera parvekir namzecin haki xabate xod dominin hem pişti nirwa hatta paşiva u galo velatin çava velaket binin av jmera agahi parvekirin Brez Yıldız nahaki gotine gomej veraj midya de parvekir evin. بله هلبجارتن 24 حزیرانه و سرویاجی ام دوام بکن دیسا بره خوب بدن باجارو که خواه و جاریجی بره خوب باجار ریسه حوالی مر شوز امر لوه دره و جمال تاشار نامزد پارلمانتریه میوانه بارشه و امپره روشا بلیسه هم ببین همجی فکر و نرخاندنه وی یل سر 24 حزیرانه مهم بین بارش کرم بکن املوه گهدار کن Böyle Hasan Ortaç çerçeve mavaya hilbijartın da bacar bacarın atmosfer hilbijartın ki jan bacaran çavaya her vaha namzedin parlamenteriye jibo bacarın ve projeyin çava de fikirin u xabatin çava dikin jibo hilbijartın em veki jwan de person em iroji li Bitlis'ine ve derece meyvaneme namzed parlamenteriye AK Parti'ye Bitlis'e Brez Cemal Taşar'a emi jvici person ka xabatin wan çine u projeyin çava hene. Ez benim xeyr hatın ve şaname TRT Kurdî. Zahir teşekkür etken. Tücib xeyr hatı Barış Bey. Allah sağ ol. Naha megwan bacar digerin iroji hatın Bitlis'e hun jibo namzedan adayan em projeyin ve xabatin ve çine wan de person her vahana hun hatta hilbijartını xabatin çava bikin jibo seçimi. Ez seriya xeberdanê xwe ewil de ji xelkê xwe Bilîsê re ji hemşêriyê xwe re ji dostê xwe re ji selamê xwe hürmetê xwe ji wan re dişênim. Siba wan xêr be, remezana wan xêr be. Xwedê rojî û taetê wan qebûl bike. Ser xêrê me hemî pevre bigihîne. Ayda Remezanê inşallah. Tabii em ji roja ku tanıtıma me ji Enqerê çêbiye em hatine hewalaniyê her sê wekîl pevre wekîla dê xwe pevre hatine. Lê ez xelkê xwe Bilîsê ji teşkîlata xwe re ji milletê xwe re zaf teşekkür etken. Nîskê hezar heb wesayda me ji hewalaniyê hingirtin aynin tewecihekî zehevrind heye. Piştî wê em çûne Bilîsê me tanıtıma xwe çêkir li wê jî millet spontane şekilde millet gelekî hatibî melbê tanıtım çêkiriye û roja bazarê heta niha em ilçe tizvirin xelkê me teveccühekî zehevrind heye gaye me ew ku em ji destê her dostê xwe her hemşerî xwe bigirin û doxunmişê yûreka wan bibin xwe bi wan de ne nas kirin ew jî me nas bikin pîyo me çalışmekî çêkiriye Sekamı me çalışma milletvekiliye me çekirine em sibê saat dehan başlamışı çalışma etken ana göre programa xwara hatta ftariye zan Ramazan'a haliyle em hatta ftariye tizvirin piştê ftariye her roje nîskê 2000-3000 insan ara em çine çık ilçe li wê em ftariye xwe vetken xelkê xwe re milletê xwe re insanê xwe re zahfaş da burdu be. Vaki şanlığa ki da burdu be seçmitme. Piştivi disacı teravih namazı o hatta başiva hatta sonra em sab halkı xwana sab hazaran insan bomenin misahurtgen mecasbe o başit şerazın seças hasbe disacı rabbe. Me programa ki o şekeriye. Hatta seçimi hani gerekli bu at. Xwedê heskar ne wastins em ji xelkê xwe re ji bo xizmetê ji bo tanıtmê ji bo partiyê xwe em tizvirin و ام جویز ورندری جی زوختینه و چونکه چهرم وسا خوشیه وسا دلاله و انسانی کوب مرهات نه مورال و نکسکن الحمد خلق توجه خلق مرهیه جوا ویجی هم زحمتین ام نه وستن یعنی ام نه وستن. و گفتم سرسته به حتی پاشیه دیگرانش var. Naha hın gelek insan anjı da binin. Ne olsa naha tepki avan dema ved binin anjı vek parti için bavan tepki avan jivara çavaya.
Nehar rastî roja em hatine heta nihat nava xalqê bidin serê sozê xwe de ji xwe teşekkür kir. Tevecihekî zahf zêde heye. Yani belki me hindê jî baweriya me tune bî ama elhamdülillah piştî ku adayê lîstesiyê me çêbiye qebûlekî zahvrin çêbiye. Teveccühekî zahvrin çêbiye ama tu takdir dike herkes mecbur ne jwe hes bike. Car carna insanê ku tepki de nişan jî heye ama olumlu tepki zahv zede elhamdülillah em ji wî jî zahv memnunun yani. Çünkü em pişîda jî xepne millet xizmeta me zane, millet zane ka AK Parti Cumhurbaşkanı me ka çi tiştê xweş çêkiriye Türkiye'ce çi tiştê olumlu aniye meydanê ji wê ew baweriyan me heye û vî şê çêke û vî xizmetê çê dise AK Partiye inşallah se mînantiyan tê bi AK Partiye bin merabin ji wê em zahv mutlî ne zahv memnun nişin doğrusu. Ez dixwazim ştek jî hûn behsa projeyên xwe bikin lê serî da ez dixwazim tiştekî jî pirsim bala firgehiyanê havalanî ji bo bilîsiyan bi rastî jî ev yani ez çawa bêjim yani hêviyekî mezin e bi salan e li bendê ne ku li bilîsê jî bala firgehekî bê çêkirin niha tiştekî wiha heye tune yani halê wî çi ye dikarin ji me re Niha ez teşekkür etkem ştek ku te pirs kir. Milletê me işin doğrusu havalanî dixwaze. Me hêt pîşiya 23 dirêm ku em milletvekilî bin, dû çaxê de hazırla me hebî, me hevalanî sahasiya xwe tamamen standiye, hevalanî sahasiye me tamamen fizibilîta wî çêbiye. İnşallah ku nesîb be yan îsal yan salê jî, ku em bi Karemelê uğraşmış bin, wî bêxne proje ama olmazsa olmazımızdır. Havalanî, Allah nasip ederse onunla sonuna kadar uğraşacağız. Bu bizim en büyük projemiz. Ama tiştekî wiha jî heye. Çend sale eva 16 salet bi lîsêda tiştê zehf xweş çêbiye. AK Parti bi lîsêda zehf imkanê xweş de milletê me memnûn ji xestaxanan ji rêyan ji meyteban rêya gundan wî meselê jî beriya AK Parti piştî AK Parti li bitîsê çi guherîn ez bêm ser wî meselê jî lez dixwazim projeyan biqedînin pişra bên ser wî meselê proje ve behsa havalanî bala firgehê kir ve got inşallah em çêkin ji xeyn wî heke hûn li vê derê qezanç bikin ji xeyn wî heye tiştekî proje var. Yani projeme tabii ki zahv zedene. İhtiyaç tüccar xılas ne bir takdir diye. Mezahti şekriye ama dünya çanku gelişmiş ve Türkiye çanku gelişmiş ve ihtiyacı tazatene meydanı. Bir oya insanı mece ihtiyacı tazatene meydanı gelek emran ihtiyacını karşılamışken en önemli sorun ama eğitimi. Proje eğitimim öğretmen kökenlimi. Joye ku bejneme eğit soruna Türkiye'yi memleketi ve işe ne ku ihtiyanen bejme ihtiyacı xana diye. Maksat em nitelikli kaliteli insan yetiştirme. Eser ve durmakene mektebi meşterame me çekirne yurdu meşterame hene elhamdülillah üniversite meceye ama insanı kaliteli ku xab kore ku işe xab kore kurmuş ve metvi em servi bu xabtın. O xabat ekmeni xoş ye inşallah servi. Tabi organize Bitlis'de organizasyonu kendi şansıyla hayalemeye ama maalesef tam neketiye düzen inşallah metvi ku em vi çekke. Disajı buna millete xwe tekstil kente veje. En rahat, en hızlı, en zedek ve zü keve bete meydanı o halk insanı melviyep xabtın istihdam bin inşallah emevi bejin. Disajı memleketime turizm kentiye. Serviye ve Nemrut'e ve Xalat'e ve Elcevaz'e ve disa bilisi tıkhani tarihi inşallah kimlik olan disa pomdana kazandırmış giren o halk millet ederveji benelha hizmet sektörü de atağı zahmazın şevke. Bahramani ve neheye atılıyet mine emeği zahrın değerlendirmişken kokude hasbke. Ve bahsa gelek ali turizmi de bahsa gelek tişten rentker. Prastici dama am dedinlerin aliyeki çayı Nemrut'e bahravane le xalatê ew cihên dîrokî yan bêjin kevirin goran yani mezar taşî gelek tiştin yani ji bo turizmê gelek tiştin bi qîmetin yani ji bo ku mesela ev zêdetir bin naskirin li Tirkiyeyê û li hemî dünyayê yani ji bo bi gerekem ro çi bike ku zêdetir turîst bêne bu vit ve kumru tanıtmak zahvrın çeke xwedê heskeme vî çeken ulaşım re medeniyete takdir diye gelek reme elhamdülillah duble yolu mehne zaht mare xoş şekirne hemi sıcak asfalt ama C4'da la tayara lazım havalanı lazım mevi zahtı
Yeci ku turizm be ku ansane der ve ben misafir ben avul güvenlik tuhasin. Avul ve huzur tuhasin. Avul ve ku bişne ki rahatsız ne ben. Hatta ha huzanıp memleket edilmede maalesef sıkıntıya bir maalesef işte beradayı hebin. Elhamdülillah ev hatme hemen xalas kirin hatme idi dür kirin. İnşallah ku ev ortam çebe. Avul daji zamanı ku buri daji bilis zaf bilis ve tevi ilçe tuhabe. Tevi kazayı tuhabe. Turistik bir insan zaf tuhatın derme. Ama maalesef ve kendi şansala kesme. Ama isal başlamış girme azalmış turizmciye mitmeci pers girme. Hidi o turet der ve ku turizm tinin ku insanın tinin otelci ara turizmci ara idi anlaşma çekirne inşallah debin. Ama tabii ki tabii bu turizm sektörü zahmazımken. İnsanın bir hizmeti herkes iş sahibi ve imkan sahibi ve inşallah miş bu zahvrım kaptı. Disaji ertişte kutapsiye jbandara hizmete zahvrım ve reyvan on zahtişte on kemasyon ama gelek bana taze kiren, bana daha hoş kiren, daha temiz kiren inşallah. Ama evan çepken. Disaji özellikle halat ve elcevaz tarımda zahf cimeni kıymetline lehame değer bedenen ciku neyn avdan inşallah bu barajdan be göletten be evan bedene çekirin insanı menil ve rahti bin insanı menil ve gelrevan daha ziyade be yani var hasıl işte zahf zedet projemede hele disaji ilçe bazıları da kumru haberde her yeki ihtiyacı onayda mahmi tespit kirnek ve anha bejim te program zahf zede bir şey ama tatvan bilis ve Libanon ve Şen'de bölge hastahanesi ki mehiye zahf mazına vaktime de çebiye disa elhamdülillah uçağı men şekriye fakat bitli tatvan niski 100 milyon 100 hazara nüfusu heye naba tatvan kadajimeti kuan 100 yataklı hastahane ki çeken inşallah öncelikli projeme de ve yani ku nasibi be em kuvvet inancitken kuam hedef amedeci nasibem her sene milletvekili pavravçın tijbilislere her türlü hizmet Allah'ın izniyle emiş Ankara hedem binin disaji proje en mazın Bitlis Tatvan devamı çevre yolumuz var Cerna Hüsrenen hey kurmancı hey Türkiye emiş çevre yolu proje kıymetliyem tamam ki çünkü çarşıya Tatvan'ı hakikaten felç bir Gazeteci Tatvan Alivi Ali da perskirek ki mazene, sorun ki mazene. Böyle misal. Yani em haja meceye o programımda şu hükümetime bir proje ihale bir çekiriyor ama inşallah bir hızlandırmışken millete meroja üstürüp hizmet akar. Disaji belediye Tatvan'ı belediye başkanı hoş teşekkür ederim. Van Gölü Bahraman'ı yani gayet çevreyi hoş çekiriyor, yarın çekiriyor. Ama jara yardımcı mı daharın çekiyor çünkü ben nedime bahsa turizm ekir. Çıkar çevre, Sert, Muş, çıkar ceki hatta Bingöl, hatta Diyarbakır. Havine tenelha gelek ana göre oraya jora layık ceki hoş çekiyor. Çebiya daharın çekiyor inşallah. Yani zaman bunları mesela Ali Emrecan ve sahil beyzen yani kumsalaki. Nurunu kara gelip çekiyor. Zahmet. Evicilha disa valilik belediye Tatvan'ı cekiş turizm derneğiyle tahsis kirne. Niski siçil dönmene lüce aquapark o ever çetken, sahil çetken. Plaj inşallah tevcid 20 sal keve meçhuz ziyaret kir. İsal keve faaliyeti tevcid işteki hoş vecibet Tatvan'ı. Nava bahsa tarıma تشتكر على الجواز وخلاطه نها ام بجن حيوانداري يعني حيوانجلق شيء لبليسي قالكي زيدايا مثلا بجن زوزان بليسي زيدانا جبو فيجي يعني مرود كاراتشا بكيكو او وندانا به نها tuzarlı kendi çansalak o güvenlikte bir sıkıntıya bir terör belası hebi maalesef zozan ömeji yasak bir ama Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan hem de teşekkür etken. İsal açıklama çekirin elhamdülillah güvenlik problemi metni çıkaz uzanıma hene ye Nemrut ye Subhane ye Kareze ye bundan hammi hatne vekirin o lüe insan hayvanı kadar haberin ve inşallah hatta boyze koyukken vermek yerinde helde met bir vejora çekirin hatta zoruk yönü kupşne nemine bir eğitim kuzubi eğitime o üstlenmişken hatta hoşkatken elhamdülillah yani sıkıntı ne
و sırf güvenlik ev bela خلاص bibe ki zahfi خلاص biye milleteki kadirşinası, milleteki xabatkare o güvenmiş hükümete koy, devlete koyucu inşallah ama hizmeti zahf başlık. Böyle ve gavek verici bahsa hizmetin AK Parti'ye kirli bilisi beriye AK Parti'ye çava bu o pişti AK Parti bilis çava dengiş bu. Tıkarım pişkeyici bahsa bir bekin yani. Barış Bey tabii ki kıyaslama mümkün mü ne? Çünkü rengi raşu spidanne berhef hinde fark giriyor. Mesela mecin lehem dertketin az pişya milletvekili de 8 sal vilayete bilisede müfettişikir. Milliyeti müfettişi. Sesi de ne günde me ya hemi gungun zıvırime. Yani demem çunevan gundan em trayanda düşün. Arabime perişan bin em toze da çune gundan sergu hemen et kuya. Zahfi can arabimet mene sekinit. Gundan da meytebime zahfi ütüne bin. Yani barakan da bin. Pişti bütü çi gund. Yani çanku embejin ilkel. İdi kap çeveç ve zahf gevinti. Elhamdülillah harame hami asfalt giren. Hami avavan, hami kaldırımı zahfi kanalizasyonu şehirler arası reytme bile du habvasay deme berhav rab şu medgu acaba tayini o cihe vigre emet uçurman da biş ne khare muhem jwane dert kevin hatta dışına İstanbul'a hamidu bile yok. Yani em şehir içi de em için mutkil şeki mehye demem terat şuna avulda nibana du derede du çiyanda ya Rabbi tedguş Khudaya zide tükes daha tüne aman ha elhamdülillah her derece he elhamdülillah ne koy bidi bejim men hem de ku khuf bi hem de tırs bi hem de zor bi دون ها چی بیا دوبله یول چی هفت هشت قانون بر هفت چه مرد دوجه کاتو لندن اسفالتی داد چی هنده خوش بی یعنی من خدمت زحف خوش کردن حکومت ما درده بلیست هر قونیه ده هر alane ده daha mesela bizim meytebet atlan örnek bir de düğü çağda sehab lise mehbin ha 12-13 lise mehye yani her şeyde 4-5 kat zede giriye inşallah behnadicim mi bu ev hizmet eko çevke ancak AK Parti çeker, ancak hem çeker. Onun için hem güvenim partiye kal, hükümete kal, reis cumhuriyet güvenim hem rahat haberde. Ali nefeşxaneyi da sağlığı da çı bu berida naha çaya. Naha tabii ki biçare hami yatar eme, doktor eme, kifş bi em bejin tulet ve lisede hami siçil hep yan uzman doktor hebin yan tenebi. Naha yak hastahane ma da sathab uzman doktor eme ya elhamdülillah. İdi am insanı xalha tatvan bit satvan devlet hastahanesi de idi anju çedbi idi kalp ameliyatı çedbi idi beyin ameliyatı çedbi yani idi zahf tişti xal no şey ne derbe vaktaki dayı ki etmez bu doğmuş şuna Diyarbakır'a şuna Erzurum zahfi ya Rabbi tu Diyarbakır zahfi cenaze jmeratat insan buna tişteki küçük sonra evci ambulans ajine sarı taksiyan da ambulans şitnebin sarı taksiyonda çün pişti tedit gotola vefat geriye hat yedi insanı meradan ömrü melha hizmetaniye melha işte zahf hoşaniye ambulans deme ihtiyacı be telefon edeni bana 4-5 dakika ambulans daha yani hizmeteki usta hoş elhamdülillah çeviye millet bir hizmet ediniyor memnun eji icvi eve kat veremetine yani korkuyama endişemetine millet zannediyor ki AK Parti hizmet diye ku hem hizmet diye em millete xora teşekkür diyen milleteki kadirşinası inşallah vine eklice inan diyen ma harsekan hedef ama sehbin zan bit isminet vekili xuvata xude ma harsekan ji hedefe ümite kuan pavrapşın o millete xora hizmetkar olarak disabızır jumara zaf hizmetken o babam ben o pavrabın inşallah Vaktime hendik mal istikazım tiştekici perskim ama cevabı ki kurt tafazım. Nahas hizani mazil ser navi hizaniyan tişteki perskim cevap. Nah hizan da emrejin yüksek okul tane üniversite biti sera üniversitesi mücizanın vederi. Le hizan açıkat şme hizan servi mesele haberdin. Yüksek okula ki hatiya tigela ki hoş biya ekonomi mesela aburiya ve derece küçük baştır biya. Heye yani proje ki önce habate ki oha. Nah direy barıştı bxir hati. اجی خواه هیزانی قبول کرد حتی میش seçmeni خاره bu inşallah koydum az bireyim az aydevim tabii ki aslında milletvekili vilayete bilisi habin ama hizan umut ki gerçekten pozitif ayrıntı işte koyam jona zede bxaptın dönem adi daji dönem AK Parti daji trevan avevan meytebevan zah hizmeti hoş şuna ama ko xodi hasbi ki
bir dönemde çıkıp ilşet mehne, çıkıp gazayet mehne, emej Bitlis Eren Üniversitesi bölümünden Jumara Çepken hem bir eğitimi bernelvi hem sosyalleşme hem kültürel değişim hem de buna halkı var o insanı menelvi gutnan beci خودی حسکر ملی بخابتن و انشالله می چکن جنم شخوا ایور باورینه. سپاس کن جوارا مالا و سرکفتن دخوازن جوارا. اجی سپاس اتکم جوا زحف تشکر اتکم جملت خورا خلق خورا انسان بلی سرا سلام و حرمت خود شینم بلا باوریان مهبه بلا ما دستکلمیش بکن. Allah kuvvete خودی چون که رئیس جمهور مد ام افندی خلقی خو ملت خوانن ام خدمتکار ملت خوانه ام جی پارتیا وینه و ام جی ملت وکیلی وینه انشالله آدایون ام انشالله هر سجا ملت وکیله مطلب بوریان هبه خدمتگران دم جوانه بینن قوت خودی مدن شهر امی پاورابن و بلیسپ دست پاوراجی geliştirmiş biken o insanın melhab huzur mutlu herkes bir kujmana kadar keve evari aile bir acabete beyan kaçibete serip huzur ortamı da güvene de hoşitiye de metrik ve ortamaki hoşeken ve ray av kombine bama güç edine ben boy yanlışına be خدا حسکت زهر خوش بی السلام خوش وارد بجیم رمضان ما خیر به انشالله امانت خدا به مالا بابا صاحب بله ام ایرو لبلیسه بون نواجی نامزد پارلمانتری AK Parti Bitlis'e Brez Cemal Taşar bu hem bahsa proje hem fakir hem ji hatta hilbijartın ve çava xabetin ji bu hilbijartın çava xabetin jimera bahsa van yakan. بله تماشاوان گودارین ایشا برنامه ام دوام دکه و ام لحال وقت هل بجارتنه دپرسن حال وقت بازار ما چوایش بول بجارتنه حاضری و آماده یوان چوانه کاوه جارشین بره خو بدن بازار شرنغل ودره حواله ما محمود ابراهیم oğlu هيا و نامزد پارلمانتری بازار شرنغه محمود ökten لکلکاویه ام هم روشا شرنغین بون سرک وزیر بینالی یلدرم هاتبو hemen bahsan ki Serdan Ayıp ki Mahmud و پیش رجی نامزد پارلمانتریم برز محمود ökten gelo لسر هل بجارتنه شد فکره و نهار و شاق پارتی الودره چوایه و وکیدن آگاهیین دربارشن آگده کرم که جمعه ببیشه بله حسن اورتاچ امجی شهر حضرتی نوح شهر قدیم شرنخ بیجن رمضان و بیروز به بله وکی هونشی دزانن لوی داره 24 حزیرانه هلبجارتنه که چه بله همو ترکیه توای ترکیه جبرویه که لیکولینو کلجانه که گله که مازن هیا ev kelejani li Şirnexê jî heye em dikarin bêjin li vê derê ji bo hilbijartina 24 Haziranê li vê derê namzet û partiyên li Şirnexê dişixulin ji ber vê yekê jî em dikarin bêjin amadehiyê gelekê mezin dikin li Şirnexê em dikarin bêjin bi hemû aliyan ve sazî û partiyên siyasî lêkolînê xwe pêk dînin em jî vê gavê li namzetê Şirnex li cemmeye Mahmud Ökten ew jî namzetê Şirnexê ez dikarim bêjim çar namzet jî wê Şirnex derkevin navên wan ez dikarim bêjin ve yê AK Partiye Rizgin Birlik Hatice Atan Mehmet Emin Dîndar û Mahmud Ökten vê gavê jî li ba min Mahmud Ökten heye ez bêhnekê behsa wî bikim ew jî ji Silopyaya navçeyekiya Şirnexê ji Silopyaya malbatekî gelekê mezinin li vê derê malbatekî gelekî hêjan e em ê pirsê xwe jî bikin îro gelo derbarê hilbijartina 24 Haziranê de çi dikin çi lêkolînê wan hene wê ji me re behsa hilbijartinê bike hêja me hûn bi xêr hatin bernama me weke hûn dizanin em serî de we naz bikin û piştî wekê weke hûn dizanin di Tirkiye hemû de 24 Haziranê hilbijartina gelekî girînkê were çêkirin derbarê vê de hûn çi dikin Em sestirê min serçeve me hatin TRT Kurdî û 24 Ramazana milatê xwe pîroz dikime 24 Haziranê înşallah bû milatê me bû mintiqa me pîroz bit
ام حاضری خو ام حواله محمد تک ده ام çalışma خو devam تکینه هم شنخ گوند باجار چه قضای میم همیای چینه ام bu رئیس جمهور خواجی teşekkür etkinه اف fırsatı öyle daima es rupilime es sanayicime mi yatırımı خو hamil ve bölge kirine İnşallah Xuda Teala fırsat bide mi hizmete gelir taze bu millatı xo kinه Ez benî tişta em dizanin hûn jî wek îş adamî kene hûn li Şirnexê li herema Şirnexê de îşê xwe dikin hem derbarê vê de we çawa yani namzetî we çima qerara namzetiyê de we bin namzet li herema Şirnexê ev tahmini 20 sala ez ticaret edeme dure de sat insana biradere min limit şukulun em teyda şult kine ev mintıqa metişet hada ki fakat bölgama gelir mintıqagi zor zamanı zor burant pişti ev milatı mehuli ve zuriye de med veya em ve saati pede hizmete xwe hikmete xwe re gele dib ki çünkü tişe gelir tazad bin bu sanayi bu yatırımı bu şuhli mecid ve az şuleme eve med ve şuli de az devam bikime Serê sihbeta xwe de min divê ez vê jî pirs bikim wekî hûn dizanin Serokvezîr Binalî Yıldırım hat Şirnexê me dît ku li Şirnexê zarok mezin jin mêr hatin pêşiya Serokvezîr keyfa we gelek hat gelo derbarê vê de hûn dikarin çi bêjin gelê keyfa me hat hem milatê me em müteşekkirî bû spasiya watkin gelê keyfa xweş wezîrê me re jinan şmara jî tînine İnşallah 24 heyvê evê yansıbişe sandıqa me jî bet Vezir-i Mecigel mizginiyet tazadan mı? Hem bu lojistik merkezi Sürupya, hem bu üniversitenin dise bölümü diye webine. Zaten ev hikmet ama vapaza salada tiştakiri Cumhuriyet tarihi hatta nuhuç kesine kiriye. Hem reyen me, hem üniversiten me, hem mektebin me, hem xastaxanen me, Türkiye fekiye, İru barajın me, hem mıntıqa hendi bir peyce çuriye çebet. Çıka inşallah vezir me u hikmet ama tek derci ve saati pedajte şaşmaj beam hem tek derci şulame hizmet millatı xda bina. Böyle hecamen em bejin wek tendürüstiye yani sağlık, re u veydici perverdeyi eğitim ede li herema Şirnexê gelek bejde çûnî çêbûye. Derbarê vê de hûn dikarin çi bêjin û şuxlê weyn pêşiya vê wê bibin çi Şirnexê. Nuhu mu taze feki bir axwa beriya nuhu dise bajara belki nehde bajara üniversite hebi. İru tçi kik bajarı mıntıqa mahmiye. Hem Güneydoğu hem Doğu Anadolu çi bajar nemana üniversiteli neyi. Efçiye devletse reisi cumhuriye mev hikmeta meye. İru tefetkiye eğitimi hemi dera meytevi mey çebi. İru Sürupya izzeta xude eme dure yazda mektep diyemin merkezde tine çekine. İru tefetkiye ya endüstriye sağlıklı organize sanayi Sürupyacı inşallah pişti seçimi hem temeli ve citavecine. Evet çebet mıntıkaj der ve sermaye var evde. Henga sermaye hat ev beş şuhum. Sorun ama ve bölge en büyük sorun ama işsizliğe. Ve hem avdibkine. İru barajı me çedbe hikmet ama çedbe henga ev barajı av inan deşte nitelikli tarım eder keve. Nitelikli tarım pişti derken sanayileşmeye çebet. Evet çava çebet pişti milatı me hoşul bet. Hoy avdibet ye pejde çünkü amacı rahattır bet. İruya eğitimi belki hazar genceme, daha hazar genceme üniversitedana. Eftişi geli keyfama birlikte. İnşallah emi harikariye vacikin pişti bölüme nigav emkari vekine, emkari gura ihtiyacı, em gura ve hareket bikine. Begu ten perverdeyi eğitim gelot milli tendürüstiye de sağlık ede hûn dikarin çi bêjin. Mesela beriyan hu خوش تبیرامن حتی هم چی دیاربکر په اتوپاس گه انجام هم چی آدانا مرسینه و دا نساق که خستخانه گه گله و دیبی ایرو تفت که باجر سروپیا جزیره شرنخ همین در خستخانه مه دکتور مه yani gerek mudes خدان سر وجدان خوابو چنده ایرو بلگما مردینه دیاربکر نه hoca hem çi dara ne tişin nasakı zor zaruri bet tişin mühim be ne hoca insana meydipçe hakemasi ge hebeci inşallah emeği devam emeği çekine zaten beriyan hu vezir mejigu hastakhana gidici verecek bet cezire bölge hastanesi geçedi bet inşallah peyde çünkü bu ve çandeci gelizede bet Ez beni madem megut tendürüsti megu perverdeyi ama bejin re em dibînin ku li vê derê li Silopya li Şirnex neqeba Şirnex û Cizîrê de jî
رێتên çêkirin ev rê jî gelekî girîngin ji bo herêma Şirnexê. Gelo derbarê vê de hûn ê çi bêjin li aliyê din jî li vê derê balafira cihê balafirê heye ya hewalanî bêjin ew jî ji vê herêmê re gelekî mühim û gelekî giring e. Derbarê vê de çigot beriya vê ev tişt nebûn hûn dikarin çi bêjin? Mesela em hemî têk dezdanî rêya Şirnexê gelin nexweş bî. Hikmet ama çar tünel çêkirin. İnşallah belgê naçe mehêkdî ev rêya heve bet piştî ev rê bebînî va Cizîr û Şirnex yê rehettir bit bi 15 dakika. Durê 40 dakika 45 dakika rê devam dikir îro 15 dakika. Ya hewalaniyê ewlişkê me digot çikeşme tayara nedîtin. Diyarbakır havalanî hebî strana diga çikesti. İro tefetkî Şirnex havalanî, tefetkî Mêrdînê, tefetkî Sêrtê, tefetkî Batmanê, tefetkî Diyarbakır. Yani hemî dera havalanî me çêbî. Bu me serfirazî ge, pêşdeçûnî gelim azına. Ulaşımı rên me hemiyata da zanî rêge hebî ew rê jî nexweş bî. İro duble yol vê de heta Mêrsînê komple Türkiye hemî dera rê derbas be. Rêya beriyan û wezîrê me bu ve çende açıklama gerekir. Niye hatta Urfa'ya, İstanbul hatta Urfa'ya otobanı hebet. Yani İran kamu fetki devlet akwa muçi bajere harici mufungatı pete keyfam. Ama bu ve çende inşallah Belgama'da kemasige hep cemiyeci tamamkin gündeme İran hemi bina asfalt. Gelo vagu gund em bi ser gund dahar. Tişta em dizanin hûn gund û gund malûmal digerin wekî namzetin AK Partiye. Yani şuxlin ve gunda çavat çın vegave. No günden me zaten insana gele başu pejeçuya. Emiru fakine reyome çekirin, aveveme çekirin. Amwara istişaret kine. Kemasi gehebet, avdi gehebet, emvaji tamam kine. İnşallah peşama pişir bisu çareci. Emlatte hegi hizmet ki görev gebdeme embekine. Çi gerekmiş ben hemiyette de bikine zata xud. Derbarê 24 Haziranê de banga we li gelê Şirnex, gelê Tirkiye çi ye? Mu Şirnex wala demeye, milat demeye, em kure ve axene. Med ve em hizmeti taze bu bikine. Med ve milat deme melxwebke xwayî. İro em her çar adaya Şirnex jî em Şirnex yine. Em zorugê wan em kure wana. İro tefetkiye moy xelkî der ve nehatine. Em îro hegî 24 heyvê pêde herkes dest xwedan ser vicdana xwe, bu şuxlê xwe, bu eğitima xwe, bu sağlıqa xwe, bu memleketê pêjeçûniya wê mûv gura wê raya xwe bidet. Hegî me huzur bive, me pêjeçûnî bive, gerek hem hemî têk dest xwedan ser vicdana xwe, gura wê rayê bidîn ve hikmetê çi bu heqeten milatê me gelin mazduma. îro tefetkiye dur piştê me Suriye, Iraq, hemî minteka gelin nexweşkê de. îro em ved bejine em xwalek dubkin xwayî ihtiyaca melve he, biratiye he û serketine he, espasiye hemiya jî dikime. İnşallah izneta Xwedê milatê me jî xwalmetkî xwayî em jî xizmeta wekîne. Zvenî mala away. Ya dawî de we divê hûn mesajekî wekî peyamkê bidin. Ez vê mesajê bê TRT Kurdî em pê serfirazîn, spasiya watkîn, hin ser serê matî serçavê min hewa firsata taze dayîme. İnşallah em ê vê zamanê pêşvetir jî em ê gelek dûre derebaz bikîne. Hin serçavê matî. Gelek spas dikin. Belê Hasan Ortaç îro mehvanê min Mahmut Ökten bu namzetê Şirnexê AK Partiye bû me derbarî 24 Haziranê dewey dî jî li vê derê Şirnex de şuxlên têkirin me behsa vakirin. Rojên pêşiya me de jî em ê were biaxivin vê gavê li Şirnexê em dikarin ji were va peyama bidin. بله باجارن ما لروش وها بو تماشوان گودارن اجهام مردین بلیس شرناخ لودر نازد پارلمانتریه و هر وها سیاست مدار لسر 24 حزیرانه آخوین نامزدن پارلمانتری آخوین و مجر روشا ودره هم بو جهل بجارتن رژیما 25 روش تماشوان گودارن اجا بله نهاجی جیه سکه هری داوی داخویان یک هات و دو داخویانیه ده حتی آنها پارتیین کلیستین خدابونه یسکه هاتن قبول کرن و یسکه جی داویه وان ناوین پارلمانتران یک بیک اشکره کر. YSK listên teqes ên namzedên parlamenteran diyar kir.
Yeke Gulane de liste namzedên xwe radest YSK kiribo. Piştî listeyên namzedên ya deyim ki îro di sihî Gulane de jî YSK ve listeyên namzedên yê teqez ragihandin. 24 Haziran'da yapılacak olan Ji bo hilbijartina 24 Hezîranê lîsteyên namzedên parlamenteran hat diyar kirin. Berî niha jî meşand rojnameya fermî û rojname û televizyona. Ji bo hilbijartina 24 Haziranê wê 8 partî û 68 namzetên serbixwe beşdar bibin. Ji nav pê ve wê dest bi çapkirina pusûlayan bê kirin. Ji bo hilbijartinên 24 Haziranê wê dengên ewil da heftê Haziranê de bên bikaranîn. Hilbijartinên Darûwalêt heya 19 Haziranê wê li deriyên gumrûkan û nûnertiyên derveyê walêt karibin dengên xwe bidin. بله تماشاوان گوتاره نجها نهامی خاطر جواب خواستن بمین ناف خیر و خوشی دست بدی ساعت همان ساعت دمل پیش بری و بن ساعت 7 نیواد دست بکن حتی وان ساعتا مل سر اکران انترنت کردیه و رادیو کردیه ده ونه دنگمه ببیزن نها جی می خاطر جواب خواستن و اوی گشدان سپوره ورن سر اکرانه